Mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 bitatu. Nshuti zacu mwiriwe neza. Aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane Nahazwe. Kumwe nanje Jeffrey Mutagoma, nanjye ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru y'aka kanya. Incamake y'ayo makuru rero, mu Rwanda Perezida Paul Kagame araburira abo yagiriza kwihisha inyuma ya politike n'ibindi bagamije guhungabanya umutekano. They have gone to prison, then they have come out of prison, and for it we have forgiven them, and then they start playing those games again. We will put you where you belong. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agabishanye politike bamwe bamwe. Impamvu ntashobora kwiyumva niki nuko nzi ko muri gahunda zanjye nta kintu cyo guhungabanya umutekano kirimo. Icyo nifuza nuko abanyarwanda dushobora gutanga ibitekerezo kugira ngo turusheho gutera imbere. Uyu nawe ni Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'umugambwe Mushasha Dalpha Umurinzi, avuga ko uko yakiriye ukugabisha kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wamishe urusasu ku bari mu kigo cy'amashuri cya Saugus High School kiri mu birometero 48 uvuye Los Angeles. Aha muri Amerika kandi inama nshingamateka irakomeje ku buhamya butangirwa ku mugaragaro mu iperereza kuri Perezida Donald Trump. Idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Tuyahere kuyavugwa irya nino na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Mutago. Urakoze Diane Ninahazwe. Inzego z'umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wamishe urusasu ku bari mu kigo cy'ishuri cya Saugus High School kiri mu birometero 48 uvuye Los Angeles, umurwa mukuru wa leta ya California. Nibura abantu batandatu nibo bavugwa kuba bamaze gukomereka. Umukuru w'inzego z'umutekano mu karere ka Santa Clarita byabereyemo yetegetse ko amashuri yo muri ako karere afungwa by'agateganyo. Itangazamakuru ritandukanye rikomeje kuvuga imibare inyuranye y'abakomeretse kugeza mu masaa 2:15 yo muri iki gitondo hano muri Amerika. Inzego za polisi zavuga ko uwamishe urwo rusasu yarakishe mu nyubako hakekwa umugabo wambaye imyenda y'umukara. Iperereza kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakomeje kuri uyu wa kane. Abagize inteko ishinga amategeko bitegura kumva mu ruhame ubuhamya bw'uwahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine, Marie Yovanovitch. Ejo kuwa gatatu abadiplomate babiri William Taylor na George Kent batanze ubuhamya ku munsi wari uwimburiye yindi bikorwa mu ruhame. Iri perereza ntiryoroheye ubuyobozi bwa Trump mu gihe atekereza kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika mu kwa 11 umwaka utaha 2020. Taylor yari yatanze amakuru avuga ko Perezida Trump yagize uruhare mu kotsa igitutu Ukraine ngo ikora iperereza ku mudemokrate Joe Biden. Ubuhamya butangirwa mu ruhame ku mikorere ya Trump na Ukraine buje bukurikira ubundi bwari bumaze ibyumweru butangirwa mu muhezo. Ejo kuwa gatanu akanama k'abadepite gashinzwe ibyerekeye iperereza kazumva mu ruhame Marie Yovanovitch wakuwe ku buryo butunguranye na Perezida Trump ku mwanya wa ambasaderi wa Amerika muri Ukraine mu kwezi kwa gatanu. Icyo gihe Rudy Giuliani, umunyamategeko wihariye wa Perezida Trump, yakoraga uko ashoboye ngo yemeza Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden wahoze ari Vice Perezida wa Amerika no ku muhungu we Hunter. Kuri uyu wa kane Ubushinwa bwatangaje ko buri mu biganiro by'ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gukuraho imisoro yongerewe kuri bimwe mu bicuruzwa hagati y'ibyo bihugu. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubucuruzi mu Bushinwa Gao Feng yabwiye abanyamakuru i Beijing ko ikurwaho ry'iyo misoro ari ingingo y'ingenzi ibihugu byombi bigomba kumvikanaho muri ibyo biganiro. Kuwa kabiri w'iki cyumweru Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko Ubushinwa na Amerika biri hafi kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi, ariko yongeraho ko ubwo bwumvikane buramutse butabaye yazamura cyane imisoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa.
Perezida Trump yashyizeho imisoro ibarirwa muri za miliyari z'amadolari ku bicuruzwa byo mu Bushinwa mu rwego rwo guhatira icyo gihugu guhindura ibyemezo birebana n'imikorere y'inganda no guhagarika ubujura ku mutungo bwite wa Amerika mu by'ubwenge. Perezida Trump na Xi Jinping w'Ubushinwa bagombaga gusinya amasezerano mu nama yabereye mu kwezi, ariko iryo sinywa ryarasubitswe. Igihe abo bakuru b'ibihugu bombi bazongerera guhurira ntikiramenyekana. Itsinda yowe n'Ubuholandi rikora iperereza ku ndege y'ikompanyi ya Malaysia Airlines yahanutse mu mwaka wa 2014 mu kirere cya Ukraine ryasohoye amajwi yafashwe ku murongo wa telefoni rivuga ko ari ay'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'Uburusiya bavugana n'abarwanyi baharanira intara yigenga, baganira ndetse n'umukozi wo muri perezidansi y'Uburusiya. Itsinda ry'abo bashakashatsi ryasohoye ayo majwi uyu munsi nka bumwe mu buryo bwo gushakisha abatangabuhamya mu ihanuka ry'indege MH17 yahitanye abantu 298 bose bari bayirimo. Mu kwezi kwa gatandatu abashinjacyaha b'Abaholandi batangaje ko Abarusiya 3 n'umunya-Ukraine bazaburanishirizwa mu Buholandi bakurikiranyweho kugira uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege. Bavuga ku abaregwa bakekwa kuba rero bakurikiranyweho. Abashinjacyaha bakavuga ko hari gihamya ko habayeho amabwiriza hagati y'abakozi ba leta y'Uburusiya n'abaharanira intara yigenga bari mu mirwano mu burasirazuba bwa Ukraine, aho bari batangaje leta yigenga itemewe bise Donetsk People's Republic. Indege MH17 yashwanyagurikiye mu kirere cyo hagati ya Amsterdam na Kuala Lumpur tariki 17 z'ukwa karindwi 2014 igwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Ukraine bwari bufitwe n'abarwanyi bashyigikiye Uburusiya. Itsinda ry'abakora iperereza ryavuze ko igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyitwa Buk ari cyo cyayirashe, ryemeza ko cyavuye mu Burusiya. Tugiye rero mu burasirazuba bwo hagati, agahenge kabonetse hagati ya Israeli n'Abanyepalestina. Reka mberekere Eugene Mukankusi akomeza tubwira iby'inkuru. Umutwe w'abarwanyi b'Abanyepalestina Islamic Jihad kuri uyu wa kane wavuze ko wahagaritse imirwano mu bushyamirane na Israeli. Ni nyuma y'uko impande zombi zigeze ku masezerano y'agahenge zafashijwemo n'igihugu cya Misiri. Umuvugizi wa Islamic Jihad yavuze ko icyemezo cyo guhagarika imirwano gitangira kubahirizwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Yavuze kandi ko Israeli yemeye ibintu byinshi yasabwaga, harimo kureka kwica abayobozi b'imitwe itandukanye yari yibasiye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli Israel Katz yabwiye radiyo ya gisirikare ko ingabo za Israeli zishobora kwifata ntizongere kugaba ibitero ku Banyepalestina igihe guma mu mutuzo. Cyakora yahakanye impinduka mu ngamba za Israeli, ivuga ko itazazuyaza mu gukubita uwo ari we wese uzashaka kugirira nabi. Ibitero bya Israeli byahitanye umuyobozi w'umutwe wa Islamic Jihad mu ntara ya Gaza kuwa kabiri. Ibyo byatumye abarwanyi b'Abanyepalestina batera za rokete zo kwihimura. Israeli nayo igaba ibindi bitero by'indege. Iminsi ibiri y'imirwano yaguyemo Abanyepalestina 32. Nta makuru yatangajwe y'abahasize ubuzima ku ruhande rwa Israeli. Intumwa ya ONU mu burasirazuba bwo hagati Nikolai Mladenov yavuze ko Misiri na ONU bakoze ibishoboka kugira ngo ubwo bushyamirane butavamo intambara. Mladenov yanditse ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa kane ko amasaha ndetse n'iminsi biri imbere bitazoroha. Yavuze ko impande zombi zigomba kugaragaza ukwifata ku rwego rwo hejuru. Yakomeje avuga kandi ko buri wese agomba gushyiraho ake mu kubuza imivu y'amaraso gutemba, kandi ko uburasirazuba bwo hagati nta zindi ntambara bukeneye. Arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi na Geoffrey Mutagoma yamubanjirije. We turaza kongera mu mpera zano makuru ndayubutsa gatahu kwijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. muri ko muyumva kuri FM 104.3 live kuri 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook, YouTube na Instagram byacu ni VOA radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri wa kane Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarahije abayobozi bashasha baherutse kugenwa mu mabanga atandukanye. Yabasavye gushira imbere inyungu z'Abanyarwanda, yongera agabisha bihisha inyuma ya politike bagamije guhungabanya umutekano. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Abayobozi barahiye kuri uyu wa kane harimo abaminisitiri 5 n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yabwiye abo bayobozi bashya ko inyungu z'abanyarwanda zigomba kwitabwaho mbere y'izabo. Kugira ngo tugere ku rwego twifuza, abayobozi bagomba kunoza imikorere n'imicungire y'ibyo bashinzwe, bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere muri buri byose. Inyungu zacu nk'abayobozi ziza nyuma, natwe ntabwo tugomba kutubahiriza inyungu za buri wese, harimo n'abayobozi. Ibibazo dukunze guhora nabyo, yaba ari mu buzima, mu burezi cyangwa mu myidagaduro, harimo n'imikino n'ibindi, akenshi bituruka ku micungire mibi, kudakurikirana ibyo byavanga n'izindi ntege nke bigatuma tutagera aho dushaka kugera. Mu ijambo yagejeje ku bayobozi bari bamaze kurahira, umukuru w'u Rwanda yagarutse ku bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda bimaze iminsi byumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu. Yumvikanishije ko ababyihisha inyuma barimo abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu bitazabagwa amahoro. We are going to raise the cost on the part of anybody who wants to destabilize our security. The cost is going to be very high. Whether Aragira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'abashaka kuduhungabanyiriza umutekano. Bizaduhenda yego, ku buryo tuzakoresha kugira ngo twizere ko dufite umutekano, ariko nabo bifuza kuwuhungabanya bizabahenda cyane. Murabizi kandi ko ibyo mvuga nkomeje, abo bihisha inyuma y'ibyo ntazi bashyigikiwe kandi bagashimagizwa n'abantu bo hanze, ntabwo bashobora kuba hano ngo bishimire umutekano twagezeho hamenetse amaraso, hanyuma ngo batunyure inyuma bakomeze gukina imikino nk'iyo. Bagiye muri gereza nyuma bavamo, tubagirira imbabazi hanyuma bakongera, tuzabashyira mu mwanya ubakwiye. Perezida Kagame yavuze ko kuba u Rwanda rwari rumaze kumenyerwaho kuba ari igihugu gifite umutekano utajegajega, ko nta gishobora kuwuhungabanya kandi ko ariko bigomba kumenyerwa. Umukuru w'igihugu yavuze ko igiciro cyose byasaba kigomba gushyirwa mu mutekano kandi ko ubushobozi busanzwe bushyirwamo bugiye kuzamurwa. Perezida Kagame yavuze cyane ku mutekano mu gihe mu minsi ishize yongeye gusubizaho Minisiteri y'Umutekano mu gihugu yari imaze imyaka 3 ikuweho. Iyi yashinzwe uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo General Patrick Nyamvumba. Abandi barahiye kuba abaminisitiri kuri uyu munsi harimo Jeanne d'Arc Mujawamariya wagizwe minisitiri w'ibidukikije, Aurore Mimoza Munyangaju wagizwe minisitiri wa siporo, harimo kandi Edouard Bamporiki wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, na Ignatienne Nyirarukundo wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage. Ku rutonde rw'abarahiye kandi hagaragaramo abayobozi bakuru b'igisirikare, abo barimo General Jean Bosco Kazura wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'inkeragutabara General Fred Bingira, umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara General Major Innocent Kabandana, n'umugenzuzi mukuru mu gisirikare cy'u Rwanda Lieutenant General Jacques Musemakweli. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta Kaboyi. Abanyepolitike b'Abanyarwanda bakiriye gute amajambo ya Perezida Paul Kagame? Bamwe mu bakurikiranira hagufi politike y'ico gihugu bumvikanishije ku mbuga ngurukana bumenyi ku munyepolitike Victoire Ingabire ari we yadomwe ko agatoki kuri mikro ya mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana kuri Londres mu Bwongereza. Madame Victoire Ingabire aramutswe umugambwe mushasha Dalfa Umurinzi, asobanura ko atigeze yiyumva na gato mu bo Perezida Kagame yiyamye. Victoire Ingabire, ijambo rya Perezida wa Repubulika waryakiriye gute? Murakoze. Ijambo rya Perezida wa Repubulika naryakiriye neza kuko nk'umukuru w'igihugu kandi nge ntekereza ko umunyarwanda wese mu gihugu abyumva, ikibazo cy'umutekano twese kiraduhangayikishije. Ntekereza ko nta munyarwanda wakwishimira kuba mu gihugu kitari umutekano. Twese turifuriza igihugu cyacu umutekano. Niba rero yavuze ati hari abantu bashaka guhungabanya umutekano, abo bantu bazabihanirwa, ibyo bintu ndabyumva. Ariko ntabwo numva impamvu iyo bavuze ikibazo cy'umutekano Ingabire
ari witeka abantu batunga toki Ingabire rero abantu bareba ndagira ngo nongere mbisubiremo ariko rero si ukugutunga agatoki Madame Victoire Ingabire ahangaha Perezida wa Repubulika mu ijambo rye yavuze ati abantu bagize uruhare mu mahano ya jenoside bakomeje iyo politiki y'ingengabitekerezo yayo yavuze ati barafunzwe baza kurekurwa mbere y'ibyo twarabababariye barongera batangira gukina iyo mikino urumva atari wowe yavugaga ariko ndagira ngo mbwira abantu ntabwo nigeze nkora icyaha cya jenoside ntabwo nigeze mpanirwa icyo cyaha ntabwo nigeze igihe nari mfungiwe ibibazo bya politiki ntabwo nigeze mfungirwa ibyaha bya jenoside icyo cyaha cya jenoside ntugeze ukikurikiranwa ariko ibyo by'ingengabitekerezo barabikureze ariko ingengabitekerezo uyu munsi ntabwo mbona amadisikuru yanjye nyavuga arahari ariko ka rubanda ntegeza ko nta ngengabitekerezo ya jenoside irimo icya kabiri kirebana n'umutekano w'igihugu ni ikintu nanjye nkomeye kuko umutekano w'igihugu ubaye muke nanjye byangeraho nanjye namagana umuntu wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu kuko ntabwo dushobora kugira iterambere na demokarasi ntitwabigera tudafite umutekano mbere ya byose umutekano niwo wa ngombwa ni ngombwa rero ko mu gihugu cyacu umutekano ntabwo rero nge nshobora kuba mu bantu bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu ntabwo nemera ko demokarasi mu Rwanda twayigezwaho ni na Kalashnikov ibyo bintu mbere mbivuga niyo mahame yanjye nibyo nemera tugaruke gato kuri iryo jambo rya Perezida wa Repubulika niba waryumvise akaba mugana n'umunyarwanda wavuze ati erega birenge n'ubwirwa wiyumvise ntabwo nigeze niyumva impamvu ntashobora kwiyumva niki nuko nzi ko muri gahunda zanjye nta kintu cyo guhungabanya umutekano kirimo icyo nifuza ni uko abanyarwanda dushobora gutanga ibitekerezo haba muri politike haba mu bidukorerwa kugira ngo turusheho gutera imbere twubake iterambere rigera kuri beza uwo nguwo niwo mugambi ibyo bitekerezo byanjye nibyo mpora nshyira imbere ariko icyahungabanya umutekano cyo ndakirwa ngiye cyose iyo rero bavuze abantu bahungabanya umutekano ntabwo rwose niyumvamo kuko ntabwo iyo gahunda nyifite n'abashaka kuyingerekaho bagayingerekaho ariko bazi neza ko Ingabire icyo kintu cyo guhungabanya umutekano sinkemera na rimwe kuko nzi ko niyo demokarasi mpora mvuga tudashobora kugera tudafite umutekano Perezida wa Repubulika yavuze ati ku bantu rero bihishe inyuma y'ibidafite agaciro ndetse bagashyigikirwa n'abantu bo hanze bakaryoherwa muraza kutubona ko washinze ishyaka ryawe Darufa Umurinzi uvuye muri FDU inkingi yenda abanyarwanda barashaka kumenya yuko witandukanije n'iryo shyaka rya FDU inkingi nongere bisubiremo gayira kuba riri muri P5 iyo P5 ikaba ikekwaho kuba ihungabanya umutekano w'u Rwanda icyo ntabwo cyumva icyo kintu ndacyumva rwose abo bantu narababwiye n'ugenza cyane nabwe P5 ijyaho yagiye ndi muri gereza maze umwaka ndi hanze aho nsohokeye nkareba uryo shyaka rya FDU twarimo ngasanga ntashobora gukomeza gukora uko ibintu bikora kubera ko tudashobora guhura bitamo gukora ishyaka rishya rifite icyerekezo gishya ririmo abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abanyarwanda turacyari bakeya kuko ni ishyaka rigitangira ubu tugomba gutangira gushaka kubona ibyangombwa byatuma dushobora guhura ntabwo rero ishyaka rigizwe n'abantu bahungabanya umutekano ntabwo twebwe aribyo bidushishikaza none uravuga yuko iryo shyaka rya FDU inkingi wahozemo wayoboye magingwa ya kuva ubu mutazongera gukorana nta yandi mahuriro mwongera kugirana nta mahuriro rwose dushobora kongera kugirana kubera ko twe turi mu gihugu turakora politike y'abanyarwanda bari mu gihugu abandi bari hanze ntabwo rero wakorana n'abantu mudashobora guhura ntawakorana n'abantu mudashobora kuganira ni ishyaka rero ntagifite aho mpuriye naryo ntanagomba no kubazwa ibikorerwa mu kundi muri Darufa Victoire Ingabire ndagushimiye cyane yego namwe murakoze Venuste Nshimiyimana nawe urakoze tukiri mu by'umutekano mu Rwanda inzego z'ubutegetsi mu ntara y'Uburengerazuba zirizeza ababa mu murenge wa Bweyeye ku mutekano wabo ucunzwe neza ariko zigasaba yuko nabo bogira ico bafashije kugira ngo bandanye gucungerwa byavugiwe mu rugendo inzego nkuru za gisirikare n'iza gisivile zagiriye muri uwo murenge inyuma y'igitero cigambwe n'umutwe wa FLN ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima ibi ngibi ntabwo bikwiriye kubarangaza gake ntabwo ari ikintu cyaturangaza kuko sinabwo bwa mbere tubibonye twatangara uwo ni General Major Kagame Alexis ukuriye ingabo mu ntara y'Uburengerazuba arasaba abatuye Bweyeye kutarangazwa n'ibikorwa bigamije kubahungabanyiriza umutekano ni nyuma ya mwijoro ryo kuwa gatanu rishyira wa gatandatu ushize abantu bitwaje intwaro bagabye igitero kuri imwe muri pozisiyo y'ingabo z'igihugu iri mu kagari ka Nyamuzi muri uwo murenge ni kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya Nyungwe kakanahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi
bamwe mu batuye Ahinyamuzi babwiye Ijwi rya Amerika iby'icyo gitero. Twarajyamye twumvaga nta n'ikibazo gihari, umutekano hari. Nka saa sita nibwo twumva isasu ari kuvuga, tunayobekwa hari kuvugira. Twaricaye tuyoberwa uko bigenze, amasasu numva yamaze nk'isaha n'igice. Yavugaga twicaye, ntabwo twongeye kuryama bitewe n'uko twumva amasasu ari menshi cyane. Biza gutuza natwe dusubira kuryama. Mu gitondo niho batubwiye ati duteranire ku rusengero rw'abapeni hari haruguru hano wa perezida. Tuhageze baraza abayobozi hano ku murenge, baraza baraduhumuriza, batubwira bati ko byasa kose murabona twatewe n'umwanzi, ariko namwe mugomba kugira uruhare mu buryo kwicungira umutekano. Mu ruzinduko rwo kuri uyu wa kane rugamije guhumuriza abatuye Ahibweyeye, General Kagame yabasabye kumva ko nta byacitse, ariko kandi bagafasha ingabo mu gukomeza kubacungira umutekano. Ibingibi byabaye ejo bundi kuri shita hano cyangwa se n'ahandi, ntabwo ari bo bwa mbere, ntabwo ari cyo kintu twebwe tuvuga ngo byacitse, ariko nyine abantu bakwiriye kuba maso, ntabwo tubyifuza mu gihugu cyacu, tugomba kubirwanya byanze bikunda n'ingufu. Kandi ndumva izo ni inshingano zacu zo gukumira ibibi nk'ibyo, ariko namwe abaturage, namwe mushyiraho akanyu ko kugira ngo dufatanye. Niba hari ikibi mubonye mu makaritsiye yanyu cyangwa se hirya no hino, mukivuge vuba dushobore kubatabara. Mukore amarondo, murebe uwo mutazi, mumushyikirize ubuyobozi bw'ibanze, mumushyikirize abashinzwe umutekano, mukomeze mukore. Bwana Munyantwari Alphonse uyobora intara y'Uburengerazuba we, iby'icyo gitero cy'Ibweyeye kimwe n'ibindi bihungabanya umutekano mu gihugu bigereranya n'akazinga gato ku mwenda w'umweru, ariko akavuga ko nako kadashobora kwihanganirwa. Umutekano w'u Rwanda urarinzwe kandi turawufite, kandi umutekano wacu ntabwo ari uwo gushakishwa. Ubushakashatsi bukorwa ku isi bugaragaza ibihugu bitekanye n'ibihugu bifite umutekano, u Rwanda ruza mu myanya ya mbere. Umutekano wacu rero navuga ko ni umwenda w'umweru, kubera ko umutekano wacu ukeye, nta cyasha tugomba kureka kiwujyaho. Niyo mpamvu niyo hagiye akasha nubwo kaba gatoya, ntabwo gafata nk'akantu gatoya. Iki gitero cyagabwa Ahibweyeye kigambwe n'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, wavuze ko wigaruriye izo pozisiyo z'ingabo z'u Rwanda nyuma ukaza kuzivamo, wigamba kuba ufite ibirindiro byawo mu ishyamba rya Nyungwe. Igitero nk'iki cyaherukaga Ahibweyeye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, aho bari bateye icyo gihe basahuye imyaka n'amatungo by'abaturage bakabirenga mu ishyamba rya Nyungwe. Inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda zivuga ko abatera igihugu muri ubu buryo baturuka mu bihugu bituranyi by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima. Mu Burundi naho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urakomeje guhimbaza indwi yitiriwe intwari zagwaniye amahoro, bamwe bita indwi yahariwe umurwanyi. Abanyepolitiki batandukanye ntibahuriza ku izina ryo kwitwa iyo ndwi nuko yotunganywa. Idonido na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza. Muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, ahari cibutso ca umugambwe CNDD-FDD wita intwari, niho hugururiwe ibirori vy'indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro. Abandi bita indwi yahariwe umugwanyi muri uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yagarutse ku gituma bibukwa. Evariste Ndayishimiye: twagwanya mu Burundi ubutegetsi bubi kugira ngo tuzane ubutegetsi bukunda bene gihugu, ariko no mu muhari CNDD-FDD naho nyene haciye haza indongozi mbi. Hariho abo bazize amacakubiri azanwa n'izo ndongozi mbi mu muhari wacu CNDD-FDD. Nico bituma rero tuguma dusaba no mugambwe CNDD-FDD ntirigasubire aho turongorwa n'indongozi zidakunda abenegihugu, zidakunda igihugu, kuko birumvikana yuko abo bahemu baciye bagandagura n'abari bafashanije urugamba nabo yuko ata mutima wo kurwanira igihugu bari bafise. Bitwereka yuko aba bantu koko batazize ubusa. Iyi ndwi twaravuze yuko tuzoguma turiko turazirikana urugamba rw'amahoro na demokarasi. Aba barabaye ntibagirwa kuko baremeye, baritanga, baraheba ubuzima bwabo bihebera abenegihugu bagitangura urugamba. Abundi benshi ntibavyumva ico gihe bagitangura urugamba wamenga ni urugamba rw'ubwoko. Uko urwo rugamba rwabaye kose, iyi ndwi ntihurizwako na bose. Gaston Sindimwe, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, avuga nk'umudasigana wa Iprona, asanga hari izindi ntwari zidateye amadidani abantu bakwiye guhora bibuka. Twebwe ivyo vy'abagwanyi tuba turimwo, turifuza ko abarundi bose tuva mu vy'abagwanyi. Twifuza abarundi ko tuja mu buzima, kuko harabaye igihe vy'ingwano. Ubu tugiye mu bintu atari vy'ingwano, tugiye mu vy'amahoro.
twebwe ntitwigeze tuja mu bagwanyi kandi ariko ndavuga umbajije nka jewe umunsi mukuru w'abagwanyi no uvuga umunsi abarundi 5,000 bandaganagurwa indago kuko muri abarundi 5,000 hari abarundi bwoko bwose kandi bagwanira abarundi bakingira umwami mwezi gisabo. Ivyo rero niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1899 aho rero twibone ko kwita umunsi w'abagwanyi. Uwo munsi Kasien biza bigomba umukuru w'abakukurikira mu gisirikare ca kera bamugariye ku rugamba Demeash mu mfunyafunyo y'igifaransa asigura kutunganya ukutariko nukuri ico dewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera. Ubwa mbere hoho nta munsi mukuru w'umugwanyi watezwa kubaho. Uvuze umugwanyi harikwa chef de la force niwe yari gukoranya amakambi yiwe yose arongoye mu gihugu bakigira umunsi mukuru kaba iguhiganishwa n'ibigwanisho kugira n'abarundi twese tuti dufise uburundi bufise ibigwanisho bimeze uko. Aho niho bari kuvuga ati n'umunsi mukuru w'umugwanyi mwarabibona kera. Uwo munsi ndabuheruka hakiba umunsi mukuru w'itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu aho bambaza umunsi gisirikare n'ikijandarume byacangwa ikaba mu rwego rumwe. Haraba n'ibikino vy'igisirikare n'ikijandarume bose bakerekana ubuhinga. Aho niho wagira uti ni umunsi mukuru w'umugwanyi kuko umunsi mukuru w'umugwanyi no kuvuga nibajya nyene bagwana bari ku rugamba n'abakozi b'inzego z'umutekano no kuvuna abansi. Mugabo uvuze ngo uyu munsi ngo umunsi w'umugwanyi kandi urabikora kubahoze ku rugamba batakiri mu kazi, jewe ndabibona yuko ari ibindi bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba. Kandi ivyo birabaho no mu bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari, ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo. Iruhande y'ivyo biza bigomba bonamwe ivangura ridakenewe akanavuga ko bikimeze uko batacuzigera umarira abawitirirwa nk'abaserukira abandi. Nta na rimwe turigera twagira ati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera. Nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivuga, nta butumire bwavyo turabona. Kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva tubwirira ikintu kuri ico. Bisobanurwa rero ngo n'ababitegura nta wuza baribo noneho tubona bivuga neza. Ni integuro y'umugambi, rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese intumbero yavyo niyihe, mbega bigamije gushika kuki. Kwaho vyabereye nta terambere tubona birazanira abo bavuga ko bariko bagirira uwo munsi mukuru. Nico gituma tuvuga yuko ababitegura atari bene vyo, kumure yabitegurwa na bene vyo biba bifise ico biba bimaze gushikako. Indwi hari intwari yamwe ite hari umugwanyi yatanguye guhimbazwa kuva mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD uroye ku butegetsi. Uwo mugambwe wari umuhari w'inyeshamba ziganjemwe abahutu bagwanya leta washize hasi ibigwanisho kwa 16 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2003 inyuma y'imyaka irenga 10 gwana n'igisirikare cari ciganjemwe abatutsi kizwi nka ex-FAB. Wasinye amasezerano na leta y'imfata kibanza yishingiye ku masezerano y'amahoro ya Arusha imbere yo gushikira igihugu imyaka inyuma yaho. Buri mwaka iyo ndwi isozerwa kuri iyo tariki ya 16. Uyu mwaka izosozerwa muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika. Eroje kaneza arakenuye ndabona mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma agarutse kugira ngo atubwire muri make agezweho irya nyino kwisi. Urakoze Diane. Nene nahazwe inzego z'umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wamishe urusasu ku bari mu kigo cy'ishuri cya Sagas High School kiri mu metero 48 uvuye Los Angeles mu murwa mukuru wa leta ya California. Iperereza kuri Perezida Donald Trump wa Amerika ryakomeje kuri uyu wa kane agize inteko ishinga amategeko bategura kumva mu ruhame ubuhamya bw'uwahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Ukraine Marie Yovanovich. Ejo kuwa gatatu abadiplomate babiri William Taylor na George Kent batanze ubuhamya ku munsi wa rubimbi iyindi mu bikorwa byo gutanga ubuhamya mu ruhame. Kuri uyu wa kane Ubushinwa bwatangaje ko buri mu biganiro by'ubucuruzi na leta zunze ubumwe za Amerika bishobora gukuraho imisoro yongerewe kuri bimwe mu bicuruzwa hagati y'ibyo bihugu byo muri Iran. Urakoze Geoffrey Mutagoma kuri yoncamake yakoze Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Engineer John Ellison bari kumwe muhinga bw'ivyuma Dine haze muva kuri micro kwizina rya bagenzi banje bose tubashimire kuba mwakurikiye no makuru yarahagarikiwe na muzi wacu Etienne Karekezi. Mushobora kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com murare ahajyana ahatujyana hararumwansi.